News Fast Karbiang Law Berta Kitanja Bangnili Samika Chirong Harpi. Aprangsi Berta Thibipen Arjita. Difu Circuit House along Assembly Election Aputhak DC Pen Phirangkiamai Kepha. BJP Aphan Kaparem Jalong Kapek Ratchari Asong Pen Aliens Keduji Aphan Open Lopusi ASDC Maipu Chandrakanto Terang Pen Kejai. Langbung Dingpi Development Committee Lapen Rat Atum Tuwa Ketang Tia Puthak Ningduk Kecepak Hormu Hortar Ador Kapasuk Pikajok Kongres Atum Kacesong Amai Kangi Kilik Apor Nang Lirok Ajok Langkhang Along Kakis Asong Atum Pen Bot Kapanggum Amai Padopon Election Commission of India Ahin Pen Assam Along Rialong Election Kapaduji Aphan Arni Hoddet Akhi Pini Circuit House Dipu Along Karbianglong DC Singha Pen Phirangkiamai Kangnipon Bangso Hud DC Pen Kaningji Alam Arjusinang Amar 18 Hauragat STLSC aru 19 Difu STLSC duita LSC ase aru ei Hauragat STLSC karone Amar ADC 1 is the returning officer and for 19 Difu STLSC DC is the returning officer. Amar altogether 500 polling station ase out of which 425 are main polling station aru 75 ta auxiliary polling stations eibare banaisu because of COVID protocol mote 1000 elector dhori etu ceiling hisabe thoa per polling station etu karone 75 noton auxiliary polling stations ami create korisu elector hisabe ami total ase duita homosti mili 3,28,842 male ase 1,64,269 and female ase 1,64,573 Model Code of Conduct salu kora loge loge amar sob hoardings figure sob ami total duita dinrate joakali aur ajite total milia 2887 poster kini ami phali disu jikini amar government property aru public property thaka aru private kinu ketaman homaise private kini ami ohakali 4:30 taloke time pam aru sob amar polling personnel karone ami kom nai sob ready ase in fact training ami 5 tarikh pora start korim vehicle khetrote olop shortage ase etu ami neighboring district pora aru central pool pora ami pam aru election to bhalke conduct korim ami sir new voters kiman new voters see 18 January te jete amar final roll to publish korise tate compared to draft roll mane 18 December ji publish korise 18 November publish korise tate ki 17,140 নতুন ভোটার্স আমি এড কৰিছিলো তারপরে মই এটু কব ঠিক পাইছো যে out of this 17,000 something 140 10,000 something epic আমি পাইছো the electoral photo identity card পাইছো কালি পৰা আমি স্টার্ট কৰি প্ৰায় হেক হৈছে distribution epic so ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে আশা কৰ্মীক নিয়োজন কৰিব নেকি কিয়কি এইবাৰ the covid protocol মতে যিখিনি ভোটাৰ পোলিং ষ্টেচনত ভোট দিয়ে বা আহিব তাত আমাৰ সোলাৰ স্ক্যানাৰ thermal scanner scan kori tekhetoloke temperature to jab check koribo heitu karone asha kormi khini ami engage korim kora plan kora ase komile ami oin department pra grade 4 hok amar jikhini staff ase ami engage kore heitu check korim critical or sensitive kiman ma ase election commissioner definition mote jikhini criteria duta thoa ase hei mote amar tinta ase critical আৰু পুলিশে নিজে এসেস কৰি 77 মান দিছে পোলিং স্টেশন কিন্তু আমাৰ জোয়া ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখ 24 তাৰিখতে যিখিনি মিলিটেন্ট গ্ৰুপছে আর্ম সারেন্ডার কৰাৰ পিছত সেই প্ৰসেসটো আৰবাৰ আমি চেক কৰিম সেই কাৰণে অলপ কমিব পাৰে বেছি কৰিব অলপ হেতু ডাইনামিক ইটস চেঞ্জিং না
তো আমি ফাইনেল ডিসিশনটো কেইদিনমান পিছতে আমি এসেস কৰিম Pini ASDC Patir Piponsi Methanga Saihem Along Piniru Samson Singh Ingti Karli Matik Sangtet Joan Arni Chekimo Dunpen Puthot Kewangji Assembly Election Mate Kilikji Aphan Koson Pensi Chepahai Dunji Mamati Mesen Pen Kachepahai Pon Thekji Aphan Aputhak Alam Chethan Chimumpon Labangso Mayalong Kachetong Dun ASDC Amaipu Chandrakanta Terang ASDC Bokolia District in Charge Samuel Ronghang ASDC Bokolia District Maipu Bapuram Tokbi Lapen Kongchun Bang Kesop Terang Atumpen Chetong Dun Si Laswa Mayalong RDP Dun Karlidang Samson Singh Ingti Labangke Ilitum Karbiang Long Pini la solong le la so felang la solong di Ilitum Pini Ichipindak Long Dichip Long Samson Singh Ingti Jose Ilitum Panang Tik Yang Ke Narang Kang Ke Purati Pini Karbiang Ke Dong Ki Dong Kala Sondo Ala Bang Sohut Apor Penalong Ilitum British government pen nang ke song lo nang ke song pe je Ilitum Achi US itame Indiana Constitution Long part 10 Indiana Constitution part 10 na ting pen 60 lang wan pilo alang nang wan tang jakong so bang itame pini gitu itame kita Chikimo bomlo lapen ako bomlo lapen ASDC Autonomous Development Committee lapen KSA KNCR litum songthom ta ke dam tang 1986 aning kan pe itame du Samson Singh Ingti kache songa mo ko playing un mo man ko playing ko je pansin litum nona por bang ke litum ko playing ji purotom te Indian Parliament 1969 and kan 22nd Amendment hala so ke pa do hut autonomous state sing pon un 252 sing pon un don se ning hang ko dong te se nono bang ke litum simet Sing Ingti ngepi 62 lola so teng pen so ja kong an che ki litum do be si litum bang ke tang 1986 an pen litum Samson Singh Ingti amang pa playing pon je pangsin litum kan break some state and local autonomous state yang ke pasin plain bom Samson Singh Ingti bang ke do we tame he atirim lo can break a crime without diluting our principle and ideology. So president mungkin bagi betul can break a crime aja dulu can break a crime ya betul itu kecelakaan konfuri lo. Hebo kita menilitum Central Committee SDC hin pen mengenilitum open for discussion lapan discussion mangai kicing lah bangke nilitum madua parti pen hitame nilitum bangke BJP pan ke PMG punante madua political party pan hitame nilitum kicing lah nilitum ready. Is open. Dong Mukak Pen Long Kiram Teron Hawar Ki Hat Pen Rupom Hanse Newsfast Karbiang Long Atumi Utor Borbil Nutun Bazar Along Hormu Hortar Ador Keso Pik Pura Congress Atum Pen Rat Kachesong Amai Kang Nipon Patumi Laso Amai Along BJP Sorkar Atum Kachipu Poriborton Setami Hormu Hortar Petrol Diesel Puruyate Harsun Ke Erlapen Kaprek Kecho Ohormu Hortar Hei hui ador kisu uajok radatum kisung kiboy kidokok lahen loma poriborton lase lason si laso mayalong chethan chimumpon lapen pini laso mayalong kachetong dun khorsing ingti barim minister KADCC lapen Asok Teron executive president KADCC Ajit Singh ex minister Assam Romor Jha in charge Karbi Anglong APCC Eswar Jha Sahadev General Secretary MCC Chitar Vanjan Paul Secretary APCC Atum Chetong Dun Si Bangso Kachesong Along RDP Dun আপোনালোকে জানে বিজেপিৰ অপকৰ্ম তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কাহিনী এতিয়া আৰু আমি নতুনকৈ ক'ব নালাগে যোৱা দুদিন আগতে কৰোৰ টকা খৰচ কৰি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ টকাৰে দেনগাঁৱত সভাপাতি গ'ল এই যে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিলে টকাবিলাক কাৰ এইবিলাক সৰ্বসাধাৰণ দুখীয়া ৰাইজৰ টকা এই টকাৰে তেওঁলোকে আহি মানুহক হাজিৰা দি Hawar Ki Hat Pen Rupom Hanse Newsfast Karbiang Long Assam Legislative Assembly Election Nangli Rogajok Aratchari Asong Tinatum Dude Sangse Vote Kapangrum Amai Dengbom Asonsi CPIML Asong Atum Penta Kilik Jedan Dunji Pura Election Camping Asai Padoponlo Pini Hawraghat MLA Constituency Langkhang Ahawaralong Kakis Asong Atum Mai Padopon Longki Tokbi Kakis Mai Phupen Bangso Mai Chipahem Phupon MP Barim Dr. Jayanta Rongpi Aluhi Aman Pen Chetongdon Mayalong MP Barim Pen
non kirangji emile election kosonsi kacepahay ponjima alam klar dakpen kacetong dun aradatum phan pon piniamai long em barim Ruby Kumar Phangcho Sam Kiling Lapen KSA KNCA Aisha Penchenglok Kakis Klembangatum Cetong Dunsi Hadak Aradatum Cito Dunpo Pura Mai Angno Cepaklang Dunsi Mai Ingsam Jinpen Pachun Pon Ituniki anti-autonomous anti-people Lapen communal labang so BJP led NDA pan ke parem nangji labang lo main target la so abang ke parem nangji kulote an sose abang ke kaprek asong atun kaprek an bhangat tum asong atun ke chingrum ji apan pangrum ji apan abang ke itum pen abang ke ning hando tapi tum pen ke bo ido all anti-BJP and non-BJP forces should get united. Lalo tum ke mak. Jongsi alliance do plote, grand alliance jongsi do plote non-BJP forces and like-minded forces do plote. Itu ke seat adjustment akan ada itu lebih hal. Tapi ini itu mahin pen apa ke la sopan ke body do. Asal yang seat adjustment ada plote itu ke itu along tinta. Dok Mukak Pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Saising Ingtia Rong Pen Langbung Ding Pian Bukolia PWD Road Division Pen Towar Denglo Mate Selamlo Pupen Langbung Ding PWD Division Atuma Phan Ningkache Thedolo Bonta Ningkan Hini Pardet Aphi Non Puanta Tang Tesi Arlong Thokroy Roy Ansi Dong Dun Chot Do Chotlo Bangso Puthak Langbung Ding pi aradatum kaningje ateng pulotangte jongsi prabjin pen patangte pulotangte arlong tami pangjar lapsi aprang ateng long le angse along kacheleng memu lapen towar kahinwa jok kaching koi ta abatai batailo bangso kacheplang long pop lake road division engineer SO atum kachelang dunde ajoksi non puta patang long lidat loputa ronga sarpen chenglok radatum pen chethan prai lasi Karbiang Long Autonomous Council Kachari Kethegiding CM Tuliram Ronghang Atum Penceng Lok Kethegiding Atum Bangso Atowar Kapatang Daprang Jiaphan Tuningri Padopon Dang lang muning pia kacari bomarat atum anda tuwar hay nojo ini mupenda alang di isu saku tat thalo lependa kuning di ta kunon han pona kokpo je laso atuar pa mesenji ke lake alang di non Singhaswan constituency la soa amne EM omosing tisu alang dita asap unang di nang bor idun la so tuar pa tang panang dita bor amni la soa nanti bor in tulasi ni dituma lang muning piarat atum la so tuar pa miseni pan nang dipansi chokha kang kali tinata nang rabon di pure tum la soa lombang ke rat hutpak pensi warai lapu la hodaya ting la longde ang si dam dat mimu kusi tungke mathai grong la si nang di kai Chuningri la sinang pan kurang tu la so ala ali so tuan patang na prime pan Chuningri lo News Text Report News Fast Karbiang Long Pinidong Mukak CPIML Office along Karlitang Ru Samson Sing Inti Karli Arni Cheke Modun Dong Mukak CPIML Mithang Asai Hem along Patir Piponsi Piniru Samson Sing Inti Karli Arni Mate Cheke Modun Pen Puthot Ru Samson Sing Inti Akayala Mo Ketok Cepateta Padopon Pinilaso Kachikimo along Kachetong Dun Bokulia District CPIML Junbang Samson Kiling Lapen HSDC Central Committee Khorsing Singnar Finance Secretary Lapen Sira Bepi Atumpen Chetong Dun Dibo kamane iningar lo simeketang alang li kamatha alang li mang keheman papleng di pulau bangsa simeketang la so alon ason sin pinje kop mane paman konsul la so opinion ni ken tum aton talon pon tapi ni tum ladak antot kali pini ladak dokmokalo la pen hu sori hojanong kan ni tum la so program ding pon hedong ansi heta omitsa kibang mang karbe khei phan pini sipo po son si kamatha do seme karbe khei tum mang no si patu bai tikang de lo thangna tikang te asila bangso pen ke karbe khei tum ningpung nang po apen ke non ke aku isi bang sulo Assam State Assembly election ke declare lo tasla so Assam State Assembly declare pen ni tum CPIML pen ko son si claim tin mala hailam se pini tum sabche than pon phoido sibat BJP atum Karbiang Long ba karbe khei pen ko chongthui hempregamen pen nang ke ber thip tapen hormu hotara dor ke pasu pen chenglok
labang so tung ke parem ji pulo tang te nilitum si hnya parti ki un si asam along kongres atum ki pangcheng pon mohajut bondhon labang so ki pangcheng pon do bihekoi kongres AUDF CPI CPM CPIML akan hangjukto gonomorsa hai kaduri song thok pen BJP fan cedan BJP fan parem nangji pola mangso bang si proses bom do rasini tumta CPIML pen mangke Karbi Anglong pen mangke rasini tum la mangso non khep dong mukak pen long kiram teron hawar ki hat pen rupom hanse Newsfast Karbi Anglong. Non longso phan birtain ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kangton pen nam chiroi thulo. Non kewangji theri poni phai hini arni japra langso rongdo singnar along pirda rong kerkar klip padu ponji aphan pini rongdo aradatum rong atuar kapang thir lapen dondri mate get hei hui kasalam pon labangso asai ke klempon kadok kawe bang plikep sose aradatum klempon si pini labangso asai ke klem patang pon dorong dorong animalia ahin pela ni pakat de lati man apang si kado ka jiti lo nili tum non heri pochik lo ni khai hini ani tari hini ani tidarong ke ponje fansi dong pakla asai cengpon ibom lo bina pan siber lo kasi laso ni pakat de lati ma ahin pe ni tum kal ding lo ara da phat katuni ko to ke la ja ni so ase ka ki dong ke kan ko pe ti si so se ka ki ji la si so se ka ki mi sen pen patu ni pon ka patun pon je phan da kar ding lo ara da tum ju menang hang ti dun pen mi sen patun ni bet langchi thingpen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong. Pinidok mukak BJP office along non kewangji MLA election kilik jiaphan ke claim kedam jiaphan pura pini arpu kachebak ponamai kangni pini laso arpu kachebak along manpeng kedo is Karbi Anglong BJP President Dhansing Teron Lapen Deputy Speaker Ritis Inghi Hawar Kehat EM Khonsing Rongpi Korkanthi EM Raju Tisu Atum RD Pidunsi Mayalong Chetong Dun Pen Ingsam Jin Pen Laso Mayalong Arpu Bakpon Pen Pechun Pon Dok Mukak Pen Longkiram Teron Hawar Kehat Pen Rupom Hansi Newsfast Karbi Anglong. Eastern Karbi Anglong College Hanjang Langso along KSA Bokajan District Committee Atumta 73 mate Troxike Prakethom Angdeng Karlitang Ru Samson Singingti Karli Arani Kachiki Mudun Labangso Kachiki Muamai Chengcha Prang KSA Bokajan District Committee Chunbang Chesong Kuru Rong Parahin Pensi Pini Kachiki Muamai Japon Labangso Kachiki Mu along Aprang Si KSA Central Committee Maipu Simeon Rong Par Pensi Cheki Muami Lorkai Ponsi Kachiki Mu Pangcheng Ponlo Adun thu Eastern Karbi Anglong College Hanjang Langso along Ru Samson Sing Ingti Akumlin Kaselam Jap Hanta Long E Sompon Lapen Bomanthi KCS Atumai Hinpen Lun Setamik Parjupon Labangso Alun Laki O Samson Nangkai Pen Pu Alun Parjupon Pen Pini Nangache Tongdun Arat Atum do anaphan Jume Sen Pen Parjupon Aluhiaman Pen KSA Maipu Simeon Rongphar Bidisar Laichan Ingleng Kong Chunbang Thomson Rongpi Bidisar Barim Ingti G2 Phukon President AJYCP Karbi Anglong District Committee Lapen kapre ke thegiding atumta chetong dunsi pinilabangso kachiki muamai mesen mi pen pechun pon Karbi Anglong along college along doan Central Sing ke Kumlin
tum ki je fan sika chisik do nel tum di fu government college long aprang patang ponong lo la pen pini bangke la bangso 73rd death anniversary yu samsung inti la bangso ko chikimo pa chito dan tum pini foundation tum dak late pon lo la pen tum la bangso amay lo resemer pe lagi dak district committee amay pu lagi lay achun bang Song Kuru Rong Par la pen dak finance secretary and pada sa member ng assistant secretary sa Toronto la pen dak Eastern Carmelo College Student Union Society ito ko be ka pensi la bang so asay bang ito pa chun ponong la pen la bang so foundations ke leda long sa tame netum aluhi aman ba chief guest ito makihay la dak Anil Chandra Das kini la bang so Eastern College principal mas dun intumar ni ponjipan tumathalo alang lipen ke concern na mang chipier la bang so lo na chitong den ko pustame isi ningduk lo antum lo chorli asong himpen alang li bang pini la bang so asaya lo alang li bang kan na chitudo la pasami kun ko lo ngado si la bang ke alang li dak Eastern Carmelo College principal awat adu pen karbia khai pen kamatha la pen sensosin ti panalang ko pisi kamatha ma ki pinil ni tum thekbon long lo Langche Thingpen Sarbinong Timung Newscast Karbiang Long. Pinya Berta Lansi Pajulok Domekame Kardong.